bakhayela mntanami i-age esemfike kuyo abaningi ngandlala labo they are no more sebahamba yeah but mina still teaching sikhe kodwa nanku kesugula kodwa ngiyathaba ukuthi wena ngendlela but bangethusile phela labo kheni kukenza ukuthi kuyegijima sibona sasingaka yiko ngibuya ngigijima la lakhathi ukuthi ke uguguka manje awulale ebusuku hayi ebusuku ngo3 uyazuma kanti manje sokuhamba esibhedlela awusantsheli ukuthi uthwele wena ungasaphezulu ngiyambona ulwana umnaka amathuba abantu hambona ngale la iqamba amadinga ungani uzabe uzombona ukuthi mbani lo umnaka amathuba umadubu true othwelekisi bakubona ulwana lo uthenji wakubona nga ngisahlangana esibhedlela la buyisi ilokuzeni jackpot yakhe yakhona ijackpot angikwazi bona bo ngiyekela baba kanti njengoba esithi ugogo uyagcina sekhuluma ukuthi mina phela kuyangiyalela ukuthi ngifihle lezi so lapha ke wasisenzana esibhedlela kwakuthi wenze njani esibhedlela banthatha into zegazi banthatha ngapha la ngapha igazi na ngilalokho ngathi mntanami kwathulani bathi ishuga ngathi angikuni umkhuhlane wamakudimoni dala ngakukhuluma lokho uthini sugar so hayi kakhulu ngathi angikuli lokho vele lingangiqambela amanga vele kangigula I don't want to entertain babamba wena bethatha igazi balitest bakuthi lichukela wona wale hayi igazi testa soku after anti banitshaya lokho kwinto kwabo lokho ezandleni la igazi phela belithatha kazana ngathi hayi mina ngifuna ukutshela idoti le wakutshela wathini wathi sugar wena wathini ngathi hawa mawudimane uthi chukela likho wena hayi mina nyala akula chukela njalo uNkulunkulu kazange adala umuntu ube lo mkhuhlane nalo kanti wayizibhedlela lezonke umuntu ohamba iBP lechukela ukhona kwakwathubulazi ngokunye wabengqondo phela mina nisababona inhlaya lezi zazivele emure wali yantsazibona sokuyichukela le BP why ngumkhuhlane bani ngokufuna imali ukuthi sibe sibhadala imali singelazo abonga ukuthi bakhawulisa abantu laba mina Ezra mina ngithe ngikhula bembulanga amadlala nje ngagula amadlala advule ebuhlungu avuka ngodinto zami ngise Princess Margaret kumbeni kule 10 years kathi why am still alive anti ukuthi ichukela liyabulala omunye mina ngathi ngambone Froze lokwathali ichukela umbaba lwana ongu sister wathi gogo manje into ku UPH bayinte kunori ke kuyinto kunori reducer kunori controller ngathi be controller ni mntanami wathi mori ukuthi sugar kwakwera ngathi mina ishuka itype yangu angazi ngavela ngaze ngikhuluma umkhuhlane wetshukela angaze ngikhule eni umkhuhlane ngikhuluma wathi chiyenda izozo gogo